салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ё барои зиёд кардани вазни худ ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар доруи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. пеш аз мавзӯи асосиро шурӯъ кардан ба шумо хотиррасон мекунем ки агар касе мехоҳад канали юристи ҷая дастгирӣ кунад, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагиай дар омада ба промокоди юристи ҷай регистратсия кунен, соҳиби бонус мегарден. Акнун шурӯъ мекунем мавзӯи асосиро дар мавриде ки оё аз Федератсияи Россия ба Қирғизистон рафта баъд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада мешавад ё ин ки не. Хушбахтона имрӯз як хабари хуша ба тамоми ҳамин мардуме ки ба воситаи давлатҳои дигар мехоҳанд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд, ҳамин хабара ба шумо мерасонем ҳозир. طبق قرار حکومت قرقیزستان اکنون تمام شهروندان خارجی که از دیگر جا میخواهند به قرقیزستان سفر کنند ان همین دستور اجازه داده شد. در دوره بیماری قرقیزستان محدودیت ها وارد کردگی بود به دولت خودش، یعنی از دیگر جاها اجازه نبود که وارد قرقیزستان شوند یا که از روسیه مثال میگیریم به قرقیزستان بیان، بعد از قرقیزستان به تاجیکستان. همه چیز قانونی ممکن نبود و اجازه نبود و خوشبختانه حکومت قرقیزستان همه چیز اجازه داد که تمام شهروندان دیگر دولت ها اکنون میتونند که وارد قرقیزستان بگردند. از جمله در اینجا داخل میشود شهروندان تاجیکی که در روسیه قرار دارند و میخواهند که با واسطه قرقیزستان به تاجیکستان بیایند. خوشبختانه اکنون میتونند که از روسیه به قرقیزستان بیایند و بعدا از قرقیزستان وارد جمهوری تاجیکستان بگردند. لیکن در وقت پرواز کردن همه شهروندان باید به خودشان معلوماتنامه طبی داشته باشند که آیا بیمار هستند یا کی نه. اگر معلوماتنامه طبی نداشته باشند در قرقیزستان کرانتین کرده میشوند. یعنی پیش از پرواز هر یک شهروند باعث می‌آید که به خودش معلوماتنامه طبی بگیره و نه کمتر از 72 ساعت در بر بگیره. اگر که هم معلوماتنامه طبی گرفتگیش از 72 ساعت زیاد گرفتگی باشه در دستش، الکی و به حساب نمیره، یعنی که بیکار کرده میشود. و ناگفته نمونه که حکومت قرقیزستان تصمیم گرفت که با وارد شهروندان خارجی و شخصان بدون شهروندی را که طریق فرودگاه بین المللی مناس آش اسیغ کل صورت میگیرد اجازه دهد. یعنی که فرودگاه های مناس آش اسیغ کل ان همین سه فرودگاه هستند که شهروندان خارجی نیز میتونن با واسطه همین سه فرودگاه بیایند از اینجا با دولت‌های میخواسته خودشان سفر کنند. در اینجا ما به نظر داریم مخصوص شهروندان تاجیک که میگفتند آیا با واسطه قرقیزستان با تاجیکستان آمده میشود یا اینکه نه. اگر که از فدراسیای روسیه چیپتا باشه به قرقیزستان، شما میتونید به همین فرودگاه‌های بین المللی که ما نامبر کردیم به همینجا پرواز کنین و بعدا از اینجا وارد جمهوری تاجیکستان بگردین. تماشابینان عزیز، این بود خبر آید گشوده کردن سرحدهای قرقیزستان که با تمام کشورها و برای تمام مردم شهروندای خارجی، یعنی غیر از شهروندای خودش به تمام شهروندای خارجی مرزهای خودش گشوده کرد. همین بود خبر به شما مفصلتر و کوتاه ساده کرده فهموندیم. اکنون میگذاریم به قسم خواندن کامنتاری‌ها. اینک تخفیف سال نوی آغاز گردید. نفرانی که از درد دندان اذیت میکشند یا میخواهند دندانهای خود را سفید بکنند، با دکتران دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو مراجعت کنید. با همه نمود درد دندان آنها معالجه میکنند. از نام юристи ҷай муроҷиат кун، бо скидкат мекунанд. ناظمجان عزیزов نویسه: سلام، کی راهی آهن نرخ самолет ارزان میشود؟ راهی آهن متاسفانه حالا انیق نیست که کی گشوده می شود و نرخ و نوای چیپتر هم نیز همچنین انیق نیست. راهی آهن تنها در داخل جمهوری تاجیکستان خودش گشودگی است. بیرون از تاجیکستان اگر با واسطه پاییز مثال شما به یگان جای دیگه سفر کردنی باشین، حالا محدودیت ها برداشته شدگی نیستند.
ҳоким давлатов нависад: раҳмат бародар, ба хотири хабарҳои нав ба навтон. Худо нигаҳбонтон бошад. Шуморо низ худо нигаҳбон бошад. ҳикоят Ятимова нависад: салом акаи Сорбон, шавҳари ман РВП дорад. Агар Тоҷикистон биёяд, боз обратно Россия рафтан метавонад? ҳукумати Федератсияи Россия пешниҳод кардагӣ ҳастад ки ҳар касе ки дар давраи карантин берун аз Россия мешавад, видножительство дошта бошад ё ки РВП дошта бошад, аннулировад мешаванд ва дубора ба Россия баргашта наметавонанд. XG нависад: салом ака, ма бори чандумае ки менависам, ҷавоб наметӣ. Ма дар Россия паспорти видножительство дорам. Метавонам зану фарзандам биёяд? албатта ки ҳамин ҳуҷҷати шумо основания шуда метавонад барои бурдани оилаи худат. Ленин нависад: ай Тоҷикистон ба Беларусия через шаҳри Минск намешавад омада, барои он ки Беларусия бо Россия дар таможни союз мебошанд ва аз гузаштани граница ба шумо мигратсиони карта намедиҳанд. Фиреб нахӯред. албатта ай бародармон дуруст қайд кардагиай, чандин бор ин саволҳоро ба мо пешкаш гардондагианд ва дар Инстаграм, дар дигар ҷоҳоро мо гуфтагӣ ҳастем ки агар шумо ба мақсади кор рафтанӣ бошен, албатта ки ба шумо ҳуҷҷатгузорӣ намекунанд, кор карда наметавонен, агар ки через Минск вориди Россия бигарден. Таваккал Шоборонов нависад: ассалому алайкум. Қазоқистон билет ҳаст аз тарафи Россия. Ин чиза аз аму аэропортҳои байналмилалии Федератсияи Россия метавонем пурсон бошен, агар ки билет боша, баъдан ба вориди Қазоқистон гардида метавонен, новобаста аве ки шаҳрванди Қазоқистон ҳам набошен. Агар Бахти нависад: салом алайкум ака, дар бораи маскун камтар маълумот бите, илтимос. Зани хиёнаткора маскун кардан барои ду кӯдакаш. ҳар рӯз мехезад, ҷанг мекобад. Ма чӣ кор кунам? Мо тамоман аз ЗАГС ҷудо шудагӣ, хона ба номи падарам аст. ҳаққу ҳуқуқ дорад дар хона зиндагӣ кардан. ҳар рӯз дашномҳои бемаъне мезанад. Ман чӣ кор кунам? ҳуқуқи ман чӣ маслиҳат медиҳед? Илтимос камтар маълумот диҳед. дар бораи маскун кардан ва ту дар инҷа қайд кардае ки мақсад зани хиёнаткор мисол ҳамин хеле ки ба фаҳшу фоҳишагӣ даст мезана. дар ин ҳолат вақте ки зан ба фаҳшу фоҳишагӣ даст мезана, ҳуқуқи падар ҳамин астае ки ба суд муроҷиат мекунад барои ба роҳи фаҳшу фоҳишагӣ рафтани зан метавонад ки зана аз ҳуқуқи модарӣ ба фарзандош маҳрум кунад. яъне ки қонунгузорӣ муқаррар мекунад маскун кардана танҳо ба хотире ки зан мисол ё ки ҳамун зану шавҳар фарзанд доранд, маскун кардана ба хотири фарзандо қонунгузорӣ иҷозат метиҳад. лекин ҳолатҳое ҳастае ки зан бо роҳҳои бад меравад ва мисол тарбияи кӯдакҳо дар оянда агар ҷазир нашавад, иҷада ҳуқуқи падар ҳастае ки ба суд муроҷиат кунад ва зана аз ҳуқуқи модариш маҳрум кунад. ва дар ҳолате ки ту мегӯӣ хона хонаи падар май, дар номи падар май, агар шумо дар давоми зиндагитон баъд аз тӯйтон дар ҳамун хона зиндагӣ мекарден, дар ин ҳолат вай метавонад ки худша маскун кунад. Ҷамшед нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон. Ака ма ай Германия через Федератсияи Россия Тоҷикистон рафтан метавонам? Илтимос ҷавоб те пешакӣ раҳмат. аз Германия агар ки ба Россия парвоз муқаррар шудагӣ бошад, баъдан вориди Россия мегардӣ ва аз Россия вориди Тоҷикистон. лекин мутаассифона ҳоло ма аниқша намедонам ки аз Германия ба Россия рафтан мешавад ё ин ки не. Шодрӯз нависад: ака як чира нафаҳмидам, барои чӣ баъди моҳи март бо вид на жительство рафтагиҳо наметавонанд омада? бародари азиз, ира ҳукумати Федератсияи Россия худаш ҳамихе муқаррар кардагиай. ҳар касе ки пеш аз карантин агар ба Тоҷикистон омадагиаю ва вай ҳуҷҷати РВП ё ки ҳуҷҷати вид на жительство дорад, он нафар метавонад ки боз барбигарда ва ҳар нафаре ки агар ин ҳуҷҷатҳоро дошта бошаву дар давраи карантин ба Тоҷикистон ворид шуда бошад, ҳукумати Россия ин чиза мақсад аннулировад мекунад. Муҳаммад Авазов нависад: ҳамин қашдаям раҳмат, рост мегӯед, ҳамаш парвардигор худаш медонад, кай раҳо кушода мешавад. Хафашавӣ нест нависад: ассалому алайкум бародар, агар фарзанд дар Россия студент боша, гражданство дошта боша, падари ӯ ба основания метавонад омада Россия пеши фарзандаш? Илтимос ответен. албатта метавонад. мо гуфтагӣ ҳастем ки фарзанд ё ки падар ё ки зан ё ки модар агар дар Россия қарор доштагӣ боша ва гражданствои Россияро дошта боша, ана ҳамун гражданство доштани ҳамун шахсият асос шуда метавонад барои яке аз пайвандони худша ба Россия интиқол додан. вале лекин дар ҳолате ки агар ҳар шахсе ки мехоҳад ба воситаи гражданствои фарзандаш ё ки ба воситаи гражданствои шавҳараш ба Россия бирава ё ки ба воситаи гражданствои падару модараш
дар иҷа лозим аст ҳамун ҳуҷҷати гражданство, яъне ки ӯ ҳуҷҷата ба Тоҷикистон равон мекунанд ва баъдан шумо мерен аз аэропорт пурсон мешен, ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шумо гражданство мешавад ва ӯро пешниҳод мекунед. Ва агар ҳар касе ки агар шавҳараш дар Россия боша ӯ гражданство дошта боша, ин шахсиятҳо ҳам гражданствои шавҳаршон дар кора ва ҳам ҳуҷҷати ЗАГСшон дар вақти чипта харидорӣ кардан. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар поёни видео ё ки дар Инстаграм, саволотонро равон кунед. Дар канали Юристиҷа обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.